care. Haydi takuk, haydi bukuk, habak sana. Hanbak sa kemunat no cheng shop ko mor lai na. Sumai tang de hom sang ti di than cha him nani. Lam ke talo tulang thang hai do no chini. Sini ambasam sayo, sini Sikaribari sub center, ADC hapang me naikol jak, omno tini oro sini honorable MDC bekani ke visit khepike, tai sini logi sini deputy CEO tongo, sini JLPU tongo, sini executive engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini all sub center no tebo kitsung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emni tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo ngai tabogomno full fledged khai at least 25 bed tonei amno taw start khainin bagi doctor bo tongoro sini dipayon neburma tai staff ro bote bangrui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pileke tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto sing jate PSC khaimana tei ombagin tini oro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khairona bagino sing oro tini visit khalepeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine mo jottono sing khlairona yaro sing o hospital puila tip top khaigrana ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambasa district hospital pano CHC ro phon plangnani ba agartala ro phono judi patient serious ngai plangnan bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tai tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaina nangmo namo klaijaknai omoni tini kamini lokrok be baksa ke senior officials ro baksa senior am seni MDC baksa singoro tini visit khlaipen amai